ke ura ya 10 bosigo ke batla go tlhalosetsa gore go diragalang go fa. Beke e ke eleri isago o na le nappy rash. Creamy e thusa gore ke a e tshasa ha ke e tshase nako yotlhe ke e tshasa hale le hale ke e tshasa especially ha e hetsa go kaka ha rutile re tshasa vaseline ha o sa tshase vaseline o ka nna tshasa le ke tshepa e go gaisa vaseline linen save go ba mo beteng ha o mo change dileri tsa makaka o di tsenye ka mo e one le kana le really yosi isa go le molelo ba apara dileri tse di lekanang tsa size 5 hanke re dirisa di wet wipes mare ke tsentse tsa sensitive skin tse di biodegradable ke tsimolla ka tissue ke be ke feleletsa ka wet wipe ke beke ya dikobo wa e gopola ke ya picnic ha o ba batla go dula ko ntle isa go robala ka yone ka go letsididi ke tsentse hela ha ke dirise mare ka gore ntlo e tsididi ke itse gore go ga lona go bothito gongwe o batla go mo khurumetse hela dipedi go na le nngwe ke budu ko tlase ke tsentse hela ha o tlhoka kobo hela motsegare o e tlhokela lebaka lengwe hela e botlhokwa tlhoka molelo o batla go robala sefatlhego sa gagwe se le mo kobong e boleta e soft o tlwaetse go robala ka kobo e tshwanang le beke ke ya ga isago ena le dilwana tsa go tlhapa be ke tsenya letsa ha ile gore go na le mentsane o e baya mo diaparong kgotsa mo kobong ya robetseng ka yone e bidiwa patch mo gongwe mo ke sesepa le baby oil le lotion mo ke taulo ya gore ha tlhapa mo ke pejama e leng gore ha go letsididi ke tsentse le ya ga molelo ke o tla se kwana kwa ke di tights ka gore isa go o mokima o le kwana ke diaparo tse di stretchang go tla se ke di tights le di vest le di kipa ke tsentse jersey tse pedi beke ke dilwana tsa mash ke tsentse di snacks isa go ha di rata go ngotla di jela ka gore ke go ga gago ke tsentse ditami tse tharo ke mashi gore bosigo o ska measure a ba le ready e le yosi le kana 200 ml ke di spoon tse 8 mo ke botlolo ya metsi ya ga isago molelo le ene o na le ya gage e blue mo ke mashi di spoon tse 8 dira 200 ml meno ga isago a simolola go tswa mo pele o enjoya go ngatha banana ka meno go batla o e obole o mo tshwarele yone ka letsogo ha o sa mo tshwarele yone ka letsogo o mo o squeeze mo teng ga plate bo tshela mashi ana le metsi gore e nne le tasting yana ya metsi is not a lot just fela gore nne purity nyana kwa eja mo ke di toys isago o rata go di sela fatshe a di tsenye mo 1 a ba tshameka ka sekhurumelo mo godimo molelo o rata go di sela ke mo rutile go di sela fatshe ka sauce ka dira jang ba le babedi ba dirisa mo temeng molelo ke ena pakileng jana o rata go paka isago o rata go tlhatlhamolla ba le babedi ba di dirisa ke molelo ena le dikarata ha o tsenya karata ya transport ira modumo sefofane re lori re pip molelo ke ga molelo wa itse gore story sa teng ke eng